Gdje, brate? Eno ga, brate, kapitan. Vođi tima Petrovića. Ja sam htio da izadim moj da snijam, on se ti da odmetala, zaledio bi se. Ja ne bi umio nogom potrefiti onu loptu, brate. Nikad, znači, nikad nisam volio u životu da trčim za loptu. Igre, vidiš da stavio mene ispred sebe. Kako se ga zaguglao? Dire. Vikate. Šta je, snimaš? Aha, snimam. Snimam. Aj, daj direktoru jednu loptu da udari. Ruka! Jebate matora! Uliću! Nije nam pukla šaravka, snima pukla. To dačo. Ja rezervim golima ako nekom treba. Auto ima 3. Baci za njom! I opet na ovu ribu ukrestaš. 3-3, a? Evo ti pravo spatio, O, gdje su, brate? Izađi na televizor. Hoćać. Čuvaj! Je centar šut. Alara! Dačo, kad si zadnji put igrao s Markom?